Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Ubutegetsi bwa Tanzania bwategetse abakozi bose baba leta n'abikorera gukorera mu ngo zabo gukora imyigaragambyo yadutse mu gihugu irangajwe imbere n'urubyiruko rw'abajenizi rwamagana amatora n'ishyaka Samia rya Perezida Samia. Iri tangazo ry'umuvugizi w'ubutegetsi bwa Dar es Salaam bwana Gerson Musigwa ritegeka abantu ko kuwa gatatu bakorera mu rugo ariko cyane cyane abakozi ba leta, rigatanga inama ko n'abikorera abantu bakwiye kuguma mu rugo uretse abakozi na rubanda rusanzwe rwasabwe kuguma mu ngo zabo kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu. Amashusho agaragara ku mbuga nkoranyambaga arerekana urubyiruko rwinshi rujugunya impapuro zatoriweho kuwa gatatu kandi urugendo rurimba ko rutagishaka ishyaka CCM na Perezida Samia. Mbere y'aya matora abasesenguzi ba politike muri Tanzania bari bavuze ko aya matora ari ikinamico yo kwimika Samia kuko yanize urubuga rwa politike akabuza abakandida b'amashyaka akomeye kwiyamamaza. Mama Samia nk'uko abaturage mu byiniro nashinjwe kwigizaho buri wese ukomeye umurwanya, ndetse muri iki cyitwa ikinamico ry'amatora ahanganye n'abakandida 16 barimo abagore babiri bo mu mashyaka atazwi. Amashyaka Chadema na ACT Wazalendo arwanya ubutegetsi muri Tanzania yangiye kwiyamamaza, ndetse kuri Chadema abayobozi bakuru baryo barafunze ibikeye kuko byarakaje abanyatanzania. Amakuru avuga ko ubutegetsi muri Tanzania bwakuye internet kugira ngo bugabanye ubukana bw'abigaragambyo biganjemo urubyiruko. Kugeza ubu ntiharamenyekana baguye muri iyi myigaragambyo, gusa biravuga ko ari benshi bakomeretse. Urubyiruko ruramagana igitugu, gushimuta abantu n'andi mabi bashinja ubutegetsi bwa CCM. Icyakuribukana cyane no kuba barwanya ubutegetsi by'umwihariko ishyaka rikomeye Chadema abayobozi baryo bafunzwe bakaba bataremerewe kwiyamamaza mu matora. Kuwa gatatu polisi ya Tanzania yashyizeho itegeko ko saa 12 z'umugoroba abantu bose baba bageze mu ngo zabo hagasigara abashinzwe umutekano, ariko iryo tegeko ntiryubahirijwe mu masaha y'ijoro kuko urubyiruko rwakomeje guhangana na polisi ari nako rutwika ibiro bya polisi. Amajoro yo kuri internet agaragaza ibiro bya polisi byahiye birakongoka mu mujyi wa Arusha n'inzu z'ubucuruzi zahiye mu mujyi wa Dar es Salaam. Kamirusi Wambura ukuriye polisi muri Tanzania niwe wasomye ubutumwa busaba abaturage ko bageze mu ngo zabo saa 12 z'umugoroba kuwa gatatu. Ubu noneho leta zunze ubumwe za Amerika zasubye abaturage bazo n'abakozi ba guverinoma yazo muri Tanzania kuba maso nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yadutse muri iki gihugu. Tanzania yadutse imyigaragambyo mu gihe kuwa gatatu abaturage babo 39 baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu na amatora Perezida Samia w'iki gihugu ahatanyemo n'abandi bakandida 16. Gusa ubutegetsi bw'igihugu cye bushinjwe kuba bwarakoze ibishoboka byose bukayaheza abanyapolitiki barwanya ubutegetsi ku buryo usibye kuba barababwiye ko batuje ibisabwa bemera kwiyamamaza hari nabo byarangiye bafunzwe. Imyigaragambyo y'abatavuga n'ubutegetsi muri Tanzania bamaganye amatora avuga ko atari kuba mu mucyo no mu bwisanzure yumvikanye mu mijyi minini ya Tanzania nka Dar es Salaam, no kuvuga muri Ubungo ndetse na Kimara, Dodoma, Mbeya, Tunduma na Arusha. Muri iyi mijyi polisi ya Tanzania yatatanije abigaragambya ikoresha ibyuka biryana mu maso. Amakuru avuga ko abantu bakomeretse. Leta z'ubumwe za Amerika biciye muri ambasade yazo muri Tanzania yasabye abakozi ba guverinoma yazo ndetse n'abaturage bazo muri icyo gihugu kurinda kujya mu myigaragambyo ndetse no kwirinda kujya mu kivunge. Washington kandi yasabye abanyamerika bari muri Tanzania kurinda kwigaragaza cyane, gukurikira ibitangazamakuru byo muri iki gihugu kugira ngo bamenye amakuru agezweho ndetse no gukora ibishoboka byose bakamenya abantu bari hafi. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika baziko Perezida wa Kongo Felix Antoine Chilombo yamenyesheje abaturage batuye mu ntara za Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo by'umwihariko mu duce tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 ko leta yitegeze bibagirwa abayisezerano ryo ko bari mu nzira zo kugera ku mahoro. Ishyize yatanze ubutumwa mu ijambo yagize ku baturage rijyanye imyaka 29 ishize. Musenyeri Christophe Munzihirwa uhoze ari umushumba wa Diocese Gatolika ya Bukavu yishwe arashwe, yabwiye abaturage ba Kivu zombi ko buri kwakira buri gihe guhora ukwezi kudasanzwe kuri bo kuko ari byinshi kubibutsa. Atukwakira si ukwezi gusanzwe kuri mwe, uku kwezi kutwibutsa ibikomere by'amateka, kutwibutsa amazina y'abagurukiye kwirwanaho n'amaboko yabo gusa barwanya agasuzuguro, ubukoloni n'akarengane, kutwibutsa isura y'abatanze ubuzima bwabo kugira ngo isi yumve ukuri ku migambi yishe n'ingaruka z'intambara zashuje ku gihugu cyacu iturutse mu burasirazuba. Ishyize yavuze ko Musenyeri Munzihirwa wiciwe Bukavu tariki 29 z'ukwezi kwa 10 muri 1996 yabaye uwa mbere mu herekaniro rw'abanyekongo barirwa mu mamiliyoni bapfuye bazira kuba abanyekongo no kurengera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutegetsi kandi yabwiye abaturage ba Kivu zombi ko ukwakira atari paji isanzwe yo kungengabihe, ahubwo agaragaza ko ukwezi ari ikimenyetso cy'imyaka 30 y'ubwicanyi, kwimurwa ku ngufu, kwirukana ubugwato kw'imiryango ikava ku butaka bwayo ndetse no gutakaza abana ku babyeyi n'abana bakaba imfubyi. Yunzemo tukwakira ni ikimenyetso cy'uko ubutaka bwacu bwakunze kwibasirwa n'imbaraga z'amahanga n'abanyekongo bayafasha, ariko kandi ni ikimenyetso ko nubwo byose byabaye mwakomeje kwihagararaho no kugira agaciro. Jihadi yatanze ubutumwa mu gihe ibice byinshi by'intara za Kivu Amajyepfo n'Amajyaruguru muri iki gihe bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Mu mpera za Mutarama mu kwezi kwa Gashyantare umwaka nibwo izi nyeshyamba zibona General Sultani Makenga zigaruye imijyi ya Guma na Bukavu nyuma yo kwikuramo ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo. Muri iki gihe imirwanire cyaca ibintu hagati y'impande zombi mu bice bitandukanye, ndetse Perezida wa Kongo yagaragaje ko ashimira ingabo za leta ye, inzego z'umutekano n'abazarendo ko bakomeje kurwanira igihugu batabihemberwa, ariko bakaba babikorana urukundo rutagira ikigero. Yabwiye abatuye muri Kivu zombi ko ubutegetsi bwe butigeze bubibagirwa. Ati kuri mwebwe mu nyumvire Bukavu, Igoma, Minova, Beni, Uvira, Karehe, Ijwi,
Rucuru, Masisi, Fizi n'ahandi. Nababwira nti leta ntiyabibagiwe, ibyo munyuramo si ikibazo cyanyu Uburasirazuba gusa, ni ikibazo cyacu twese Kinshasa nk'uko bimeze Bukavu, Imbandaka nk'uko bimeze Goma, Lubumbashi nk'uko bimeze Uvira, kuko mu gihe igice kimwe igihugu kiri mu bubabare igihugu cyose kiba kibabaye. Perezida wa Kongo yabwiye bariya baturage ati amahoro si isezerano rya kure, amahoro ni inzira kandi turi kuyinyuramo. Yavuze ko mu rwego rwa diplomasi, umutekano n'ubutabazi leta yikomeje ibikorwa byose bigamije kugera ku gahenge nyako, gusubiza inyuma ingabo z'amahanga, gusubiza ubutegetsi bwa leta, gucyura impunzi ndetse no kongera gusana ibyangiritse. Yabwiye abatuye mu duce leta yatakaje ko nubwo umusaruro utahita ugaragara by'ako kanya, hari ibiri gukorwa ndetse ko bitazigera bicogora. Ati Repubulika iri kumwe namwe, leta iri kumwe namwe, kandi ikindi nanjye ubwanjye ndi kumwe namwe. Ntarava muri Kongo Kinshasa mubwire ko ingabo za Kongo Kinshasa zavuze ko atari zo zikomeje imirwano Burasirazuba bw'igihugu, zishinja umutwe w'inyeshyamba M23 kwica abasivile mu bice ugenzura no kubakoresha nk'ingabo zo kwikingiraho. Mu itangazo yasohoye kuwa kabiri, M23 yashinje FARDC gutera indi ntambwe mu kurengera ku gahenge k'umurongo w'imbere wo ku rugamba no hakurya yawo, isezeranya kujya yirwana ikoresheje uburyo bwose bukeneye mu kurengera abasivile. M23 yashinje FARDC kugaba ibitero kinini ikoresheje imbunda za rutura n'indege nto z'intambara zitajya mu pilote mu duce dutoya cyane twa Kibati muri teritwari ya Rikare, Ibibwe muri teritwari ya Masisi, Inyabyondo muri Masisi, n'Ibukombe muri teritwari ya Rucuru mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Mu butumwa bwa video yatangaje mu ijoro ryo kuwa gatatu, umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yavuze ko amatangazo avuguruzanya M23 batanga impamvu y'urwitwazo ko FARDC yarenze ku gahenge. General Major Ekenge yavuze ko nubwo mu matangazo agaragaza ubushake bugaragara bwo kudobya gahunda y'amasezerano y'amahoro ya Doha na Washington yashyizweho umukono muri Kamena hagati y'u Rwanda na Kongo n'ibiganiro by'Doha hagati ya M23 na leta ya Kongo, yavuze ko ikintu gikuru gishishikaje FARDC ari ukugaruza ubusugire bw'ubutaka bwose bwa Kongo. Kuva mu ntangiriro y'umwaka M23 igenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru, na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, n'ibindi bice byinshi byo muri izo ntara. Muri iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera za 2021 nubwo imaze hafi imyaka 30 ihagarara ikongera ikubura. U Rwanda rushinjwa muri raporo z'inzobere zawe gufasha kugenzura n'urwo amategeko M23. Ikirego ruhakana ruvuga ko gusa rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Kongo Kinshasa nayo ishinjwa muri iyi raporo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba FDL ukora mu Burasirazuba bw'icyo gihugu urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikirego Kinshasa ihakana ivuga ko nta gahunda leta iriho yo gukorana n'uwo mutwe. Kinshasa kandi yaburiye ko umusirikare wawe uzafatwa ko na FDL azabihanirwa, isaba abagize uwo mutwe gushyira intwaro hasi. Kuva mu cyumweru gishize habaye imirwano ikomeye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikubiye muri raporo y'umushinga w'ubushakashatsi ukurikirana ibibazo by'umutekano mu bice binyuranye ku isi witwa Critical Threat wo mu kigo American Enterprise Institute cyo muri Amerika. Iyo raporo ivuga ko FARDC yagabye ibitero bya drone kuri M23 imaze ku itariki 23 na 28 z'ukwezi kwa 10, ndetse ko FARDC yagabye ibitero cya drone ku kirombe kinini gikurwamo zahabu kigenzurwa na M23 kiri muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo hari tariki 23 z'ukwezi kwa 10. Iyo raporo yongera ko M23 yarwanye n'abarwanyi bitwa Wazalendo bo ku ruhande rwa leta aho Imwenga n'ubundi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10, ivuga ko M23 irimo gutsinsura yerekeza mu burengerazuba bw'igihugu. Mu itangazo rye General Major Ekenge yavuze nta gihamya yatanze ku rugaga rw'inyeshyamba rukomeje kwigwizaho abasirikare n'ibikoresho bivuye mu Rwanda, ndetse ko ingabo za leta zikomeje kugabwaho ibitero umusubirizo. FARDC M23 basohoye amatangazo mu gihe kuwa kane uyu munsi i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa haba inama yiga ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ni inama yatumijwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku bufatanye na Togo nk'umuhuza uhagarariye umuryango umwe bwa Afurika. Amakuru avuga ko iyo nama nini ibera mu muhezo. Perezida wa Kongo Tshisekedi na Perezida Faure Nyasimbe wa Togo byemeje ko bayitabira. Abategetsi b'Ubufaransa bavuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'u Rwanda Yoweri Museveni nabo batumiwe, ariko igitangazamakuru RFI cyavuze ko batari bwitabiriye inama. Inama yitabirwa kandi n'intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, abategetsi batandukanye bo muri Loni, abo umuryango umwe bw'Uburayi na Masadi Buros, intumwa nkuru kuri Afurika ya Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihugu kandi urukiko rukuru rw'igisirikare cya Kongo Kinshasa rwakatiye umusirikare Adjudant Sara Ebabe igifungo cy'amezi 12 gisubitse azira gusomana n'umukunzi we yambaye impuzankano ya gisirikare. Ebabe wakoraga mu rwego rushinzwe iperereza n'umukunzi we tariki ya 19 ukwezi kwa 10 bagiye kwifotoreza muri Raw Studio amafoto ateguza ubukwe bwabo buteganyijwe tariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ibibazo byavutse ubwo Raw Studio yashyiraga amafoto n'amashusho yabo ku rubuga rwa TikTok kuko Ebabe yahise atabwa muri tariki 24 z'ukwezi kwa 10. Ubushinjacyaha bwa gisirikare mu kirego bwabwiye urukiko ko Ebabe yaharabitse igisirikare cy'igihugu anarenga ku mabwiriza y'ubuyobozi, byose byashingiraga kuba yarasomanye yambaye impuzankano y'igisirikare. Ebabe yabwiye urukiko ko Raw Studio yemereye ko ari yashyize hanze mu mashusho n'amafoto kuri TikTok itabanje kumusaba uburenganzira, bityo ko ari ikwiye gukurikiranwa byaba ngombwa ikabihanirwa. Ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 10, ariko mu gusubiza ati urukiko nirungira umwere nzashima Imana, nirumpamye icyaha nabwo nzashima Imana umugenga w'ibihe n'ibiba byose. Ku mugoroba ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 urukiko rwahamije Ebabe kurenga ku mabwiriza agenga igisirikare rumukatira igifungo gisubitse. Bisobanuye ko Ebabe azakora ubukwe nk'uko yabiteganijwe
ari ku gihe cy'amezi 12 asabwa kwitwarika kugira ngo atazajyanwa muri gereza. Naho nibura abaturage bane batuye muri Bukumbirwa muri Guma Ikobo muri teritwari ya Warikare muri Kivu Amajyaruguru bose b'abahinzi bashimuswe ku wa mbere n'inyeshyamba z'abazirendo z'umutwe wa Coalition de Mouvement pour le Changement. Amakuru agera muri Activité Sedava ahitwe Bukumbirwa avuga ko bahohotewe bashimuswe bakuye mu mirima yabo ubwo bakoraga imirimo y'ubuhinzi bararerwa gukora n'inyeshyamba za M23. Kuva icyo gihe nta makuru y'abo bahinzi banarongera kumvikana, aho barereye nabo bafungiye ntiharamenyekana, bikaba byateye impungenge imiryango yabo no mu mudugudu kubera ko abaturage bose babukumbirwa batuye mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za M23. Iyi miryango irasaba ko bene wabo barekurwa kandi ikavuga ko bashinjwa ibinyoma. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe amakuru akomeje gukwirakwizwa mu Burundi avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu yasubitse ku munota wa nyuma urugendo yagomba kugira i Paris mu Bufaransa nyuma yo kumenya ko ari umugambi wo kumurika ku butegetsi wari wamaze gutegurwa. Ku mugoroba kwa kabiri nibwo Ndayishimiye yagomba guhaguruka i Bujumbura yerekeza i Paris, aho yagomba kwitabira inama yiga ku bibazo bya Kongo Kinshasa ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni inama yateguwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa afatanije na Frere Nyasimbe Batogo usanzwe ari umuhuza ku bibazo by'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Amakuru kandi avuga ko usibye Ndayishimiye bari batumiye muri iyi nama iteganyijwe kuwa kane ku itariki 30 kwezi kwa 10, abandi bayitumiye barimo Perezida Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa na Museveni wa Uganda. Ndayishimiye yanze kugipare mu gihe Ufaransa biciye muri amazeri wabwo mu Burundi. Sebastien Mino kuwa kabiri yanditse ku rubuga rwa X ko Burundi bugomba guhagarirwa mu nama y'ipari na Perezida Ndayishimiye cyo kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bwana Edouard Bizimana. Ambasade y'u Burundi Paris nayo yari yamaze kutumira abarundi ba mu Bufaransa mu nama agomba kubahuza na Perezida Ndayishimiye kuwa gatanu ku itariki 31. Kuri uwo makuru akomeje gucicikana mu Burundi avuga ko Ndayishimiye yasubitse ruriya rugendo kubera kudeta bivuga ko yari yamaze gutegurwa na bamwe muri ba generali bahoze barwana na muri CNDD-FDD, dore ko mu Burundi hamaze yari amakuru avuga ko uyu mugambi waba uriho. Ni umugambi kandi bivuga ko wanabaye intandaro y'ifungwa rya General de Brigade Berite Gahungu umaze ukwezi kurenga atawe muri yombi. Ntarava mu Burundi mbere ko ubuzima bugenda bugura imiryango myinshi mu rwa mukuru w'ubukungu Burundi Bujumbura. Ifaranga rikabije guta agaciro, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa hamwe n'ikibazo cy'ubukungu kimaze igihe kinini kibasiye ingo nyinshi. Bamwe mu bagore basobanura ko urwego rw'ubukene bugeze ku ntera iteye ubwoba. Ibura ry'ibiribwa rigaragara mu duce twinshi twa Bujumbura. Abagore akenshi bamenye ibyingo umunsi ku munsi bavuga ko batakibasha kugaburira abana babo. Umuturage utuye mu gace ka Nyakabiga i Bujumbura ati inzara igiye kutwica ndetse n'abana bacu. Kimwe n'ababyeyi benshi babajwe mu rwa mukuru w'ubukungu basobanura ko ikibazo bidagishoboka kukihanganira nk'uko ikinyamakuru SOS Media Burundi cyabyanditse. Kuva mu mezi make ashize ibiciro by'ibiribwa byagiye byongera mu rwa mukuru w'ubukungu Burundi. Imiryango myinshi bavuga ko itakibasha kwigaburira buri munsi. Abacuruzi bavuga ko umuceri kilo kimwe kigura 7,000 by'amarundi, ibishyimbo ni 3,000, inyanya 5,500. Umubyeyi w'abana batatu bise ND ati hamwe ni 10,000 by'amafaranga y'u Burundi ntushobora gutegura ifunguro ryuzuye. Undi mugore umucuruzi wo mu muhanda yongera ati abana bacu barangije amasomo ariko nta kazi bafite, mbere twashobora kubagaburira ariko ubu nabyo biragoye ko n'ifunguro rya buri munsi byabaye ikibazo gikomeye. Imiryango imwe n'imwe ngo n'abana bajya mu bindi bihugu gushaka ubuzima bwiza. Hari ubise JN umupfakazi wo mu gace ka Bwiza n'amarangamutima yavuze ati abahungu banjye bagiye muri Zambia ntabwo bahunze intambara ahubwo ni inzara, sinenge ifite uburyo bwo kubafasha. Ku masoko uko ibintu bimeze ntibitanga icyizere, abacuruzi nabo baratabaza. Umucuruzi ku isoko rya Nyakabiga ati niba nta gikozwe umuceri wo mu rwego rwo hasi ushobora kugura amafaranga 10,000 ku kilo umwaka utaha. Kuri Dative n'umubyeyi wasanzwe kuri Avenue du Large yavuze ko ubukene bwagize ku byiciro byose by'imibereho. Ati twebwe abagore nitwe bambere babaye, amafaranga aratakaza agaciro kayo ndetse n'abakozi ba leta ntibagicuye kwibeshaho. Abo bagore bose baramagariye guverinoma guhita ifata ingamba zo guhagarika izamuka ry'ibiciro rikomeje, bakavuga ko niba nta gikozwe ejo igihe kizaba cyarenze. Nk'uko abahanga mu bukungu benshi babajwe n'SOS Media Burundi babitangaza, ngo izamuka ry'ibiciro rifitanye isano n'ihungabana ry'ubukungu rikomeje ndetse n'ibara ry'ukomoka kuri peteroli rimaze imyaka hafi 5 mu Burundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baziko ikigo cy'itangazamakuru NMG Group ishami rya Uganda cyasabye inteko ishinga amategeko ya Uganda kubahiriza iteko nshinga nyuma y'uko abanyamakuru babo muri iki gihugu babujijwe gutara inkuru mu nteko ishinga amategeko n'izirebana na Perezida Museveni. Ikinyamakuru cyari mutakiri muri iki kigo kizwiho gutangaza inkuru zivuga ku mikorere y'ubutegetsi bwa Museveni, cyane cyane ruswa no gukandamiza abaturage. Ni ikinyamakuru gikundwa n'abarwanya ubutegetsi kuko kivuga ibitagenda mu gihugu ibyatumye Museveni avuga ko ari ikinyamakuru kimurwanya nacyo. Ubuyobozi bwa NMG bwavuze ko butabaye amakuru arebana no kubuza abanyamakuru babo kujya mu nteko ishinga amategeko cyangwa se kujya gutara inkuru bya Perezida Museveni. Umuyobozi w'iki kigo yavuze ko yaba inteko ishinga amategeko ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu ari inzego za rubanda zikoresha imisoro y'abaturage baba bakwiye guhabwa amakuru arebana n'uko zikora, zaba zikora neza cyangwa zikora nabi bakabimenya. Iki kigo cyavuze ko nubwo abanyamakuru bacyo bakumanyirijwe
batajwe mu nkuru za perezida bakora uko bashoboye kose bakurikira ibinyamakuru byabo bakamenya amakuru y'umukuru w'igihugu, ariko kikamagana uko bakubitwa n'inzego z'umutekano bahuriye hose. Ubu amashyirahamwe y'abanyamakuru muri Uganda ndetse n'abatakuzi b'inkuru bahagurukiye ubutegetsi bwa Uganda basaba ko ibinyamakuru bya NMG bikomorerwa bigatara inkuru zo muri perezidansi ya Uganda no mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu, kuko kubabuza bihabanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga rya Uganda. Aya mahoro yagaragaje ko itegeko nshinga ndetse n'amasezerano mpuzamahanga Uganda yasinye biha buri wese uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, bagasanga igihugu kiri kuyica nkana kibuza abanyamakuru gutara inkuru. Inteko ishinga amategeko ya Uganda ivuga ko itazi uko byagenze ngo abanyamakuru ba Daily Monitor na NTV bangiriwe kujya mu nteko ishinga amategeko, ariko ko bazareba uko byagenze. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ibiro bya Perezida Museveni byakumiriye abanyamakuru b'iki kigo kiri mu bihagaze neza muri kano karere, hanini kubera ko gikora inkuru zijambura ubutegetsi. Rimwe Perezida Museveni ubwo yumvikanye avuga ko abanyamakuru ba Daily Monitor ari abanzi b'igihugu cya Uganda ngo bitwara nk'abakorera ba Gashaka buhake.